Rochelle, au triwer qu'on appelle Varugen, et da d'avoir boulanger. Anewa, martolo debe d'année formi. Mais d'abord, ma yawang, qui pligé déant, mon varkeyou la palisse, et la Rochelle, et vite gueulé d'alistri, classe, pignaz var alistri, ma wa possu, a gingala wala refravisé, a gewa deux d'aben zoken da zeski un tam sosnek, a gandrae a zermicho déant, et pas des VH kenta. Et yé, il ne scrivait de l'isiri. Alfred Beaujeu, Ducarque, Dunkerque, et da d'awa capitaine à Bellevaur, capitaine au long cours. Men penaos nezeke var vorken oa Alfred Yawank, mais a drugerez dean, eno a kavet de l'estr, evidema. Hag an ani diveza, Auguste Flory, a oa ganet de plerenek e kichen pempoul, et dad a oa nevezeke lavaret capitaine evit l'istribian, mais mestre, hag e oa epen l'estr Aoucha, un bateau de cabotage. Pour mener penaos maradourez, et très porchoir, bro, un temps l'arcor, vide en Aoucha et en Aoucheres, le cabotage, et c'est un tri, en Aoucheres Bion, les porchou toast, Aoucheres Vraz, dans la varedeo, vague au vent de ce bordel d'avant, nous sommes qu'est Brest et Montroules, hag, en Aoucheres et très broadel, à guité à l'est, Gros France, da vont da compte da vreizveur, notamment betek bro Island. Mais vous disiez, ewa, penaos ar BHU a Bellevaur, da la varede au long cours. Nous Auguste, un tad me mestra l'estre, mais eno neontre a oa capitaine l'estral, en bet Bretagne, kentor, hag eno a gred me mestra ur mis vezanter, et bourse l'estre Aoucha, cabotage, a Roc, Aubert et VH Kenta. A Real ne doit ket trop d'avant Barbo à Roc. Vraiment, au moment d'Aubert, a VH avait égret ar muia ar mareze. Ne etre, tu vois quand anterkan, hag anterkan Hugen, pem var nuyen. A l'istri de ce bro France, a yé da vreizveur et vit karga glau. Ar perag mont da vreizveur da garga glau, gwele de peus d'abot pa meus kozet ivar ben ar chantier humour, breizveur a oa lance par bro France. Hag evit ar glau a memestra, mengechou braz o doa, hag ouspenze o doa porchou hag a oa bet renket evit gelout karga a listri buan. A blanc mordaze, listri bro France aze da garga glau penaos e breizveur, pe shield e anternoz brozaouz, et amant e brogembre. Evit a listri a guite porchou penaos evel Ducarque, petamant en Aornevez, petamant Rouen, a rehe avez estleget gant ur ramorkeur davant betek breizveur. Hag evet just a re a zeue deus bourdel, a Chorel, petamant Brest, naonet petamant Saint-Nazaire, indi a oa dignan lien, e ren an ent drezo unan. Ur vechen em gavet evet just e oa ret karga a listri, a trokein a l'estr, a eveler un doa penaos un dravenak hag zo anvet ur spout, a zo un doare ruzrer a benefit. Evit lakad ar glau da zisken par skalou l'estr, hag a eveler mat a l'estr penadre a l'estr o karget, met pen a rang a l'estr neke karget c'hoaz. Hag o deze, evet just e oa poen mont kuit. Alors, digarezit evit ar poltriji, ar fet ave ave chenchet ur ziater, a lak traoù drôle da c'hoarezout, si oas, mais bon, moi c'est bon. Ne a listrize o doa penaos gwelioù karez, ne evit distaga ar gwelioù, dispaka ar gwelioù, pe ober ar rentrol, paka a staga ar gwelioù, e ranke penaos ar vartelodet, pingat er gwerniou. Var andresaden a gleiz, en traoù develer daouzen daou vartelod o pignat, hag uelor eveler daouzen teit ar pez vezanvet an delez la verg eler ma oa staget ar gwelioù, hag e oa ret distaga ar gwelioù evit dispakane. Hag evet just, penaos a lavoze oa d'ober e pebler, a rok trei an delezhioù, trei le verg, evit lakad an avel da gregi baz lien, baz ar gwelioù.
Agare velermat var an studio a botret o labourat e barz ar gouernioù var an delez hag e velermat la kom ar poltred entrañ a zioù velermat ez o deus an treid var ar fard an vet de parchepied hag e oan ar c'hof ouz an delez evit gelout pe distaga a lien petamant staga en dro paka staga en dro a lien. Ar botred ahe zo da 100 metr e 150 metr a zior ar poun. An amzer zo dereat war ar poltred, met sojeta pa oare d'ober ar memestra e kreiz ar gorventel. Me ingal a walar e c'hoarvez e gwalz ar vodou, poltred o koueza, martelodet o koueza, ma kouezenn war ar poun an aliesa e vezenn lac'het war an taol, pe loazet kendoun e varven unan a walar. Ha ma kouezenn war an dour, e kreiz ar gorventel a lest ne c'hele ket choumaz. Ne oaz kler a gaonat e vichen bebeuz. Evit stalia an holl welioù war lest razeur-se. Alors laket beuz an onoio e brezhoneg just diskouez ne rin ket an dro. Relio akounta e tre gant minuten a 20 minuten pa oa brav an amzer. Just e teuet a ver kal stertor pa oa fall an amzer. Hag evit renka e starda en dro ar gwelioù, lodenn eus al labour ar c'hele pe agreet deus ar poun e pen kenta, met neus forzh penoz evit echuiñ al labour e ar vartelodet a ranke pignat en dro evit paka a lien a stag a lien. Bremañ, gwellomp un tammig ar vuhez e bourzh a lestr, hag ahe o peus labot meus meneget deoc'h penaos an daoustrolat, an daourziad, ar stribourzidi hag ar vabourzidi. Ar vartelodet, e rezid an eus, penaos a laboure a bep eil. Da lavarele, bep peder eurvezh e oa ur strolat martelodet o c'hober war dro al lestr. Pa lavaran, ober war dro al lestr, a dalveze, ober war dro kaz al lestr war raok. Da lavare manevri al lestr, diouz an dizou. A bep peder eurvezh e vije cheñchet. E pad an noz an el bourziad a c'hele just diskouizañ, kousket. Met e pad an dervezh an holl a laboure. Alors are a oa pezvez an vet deus penaos o c'hober ar c'harter, le kav e galleg. Et just e oa unan er stur, cheñchet e veze o bet an amzer. An ofiser a oa e kav deus ar strolat a oa e kichen ar stur, hag e oa ur podal, ur martelodal e pen a raok al lestr, hag an ofiser petamant ar pod oa er stur, ne vele seur debet. Reir oa al lestr, traoù war, evet just ar gouernioù a gal, e oa ret e vefe unan bennak e pen a lestr, pen a raok al lestr, evit lavaret e oa lit un ravennañ. Hag ar peurez eus ar strolat-se a oa prest da manevri a taol. E pad ar mareze, e pad an dervezh, areal a laboure, 12 mintin, bep mintin e krogen da walc'hi ar poun, bemdez e veze gwalc'het ar poun, a goudeze e labourenn, sevel gwelioù nevez, pika ar merg, liva en dro ha me oar. Me zo doa devezhioù daouzek eurvezh labour bemdez. Hag evit an deus vezhioù, ma selin mat ouz penaos ar mont en dro, etre peder eur hag eiz ur noz e veze rannet penaos ar c'harter e div lodenn. Div wech, div eurvezh, evel-se a bep eil o doa pe ur c'harter d'ober e pad an noz pe daou garter. E indi a lavare an noz vez vat a dalveze po doa nemet da zevel e kreiz an noz pad peder eurvezh e oa un noz vez vat evito. E just an abrahe a bade 6 vezhioù a 6 vezhioù. Bemdez doue. Var bouez memestra ar zul, hag ar zul neuze e pegenta an dervezh e veze roet un nanter saiat dour dours, un nanter e ken, evit en em walc'hi hag gwalc'hi an diliet. E kalz, e oa deski, ober. Ha goudeze, pad an dervezh, pa no doa ket d'ober war dro kaz war raok al lestr, o doa un tamm amzer vag memestra,
Nuelo d'abligedeo scriva l'isiri, arrivé juste ne voit qu'il est possible qu'à sa l'isiri bipoen, on est créés armour, ne voit qu'il est possible, voit qu'il y a des SF na radio et pour à listrisé, eux écrivaient un temps à liser sur le pénac, un temps mal à une varler, à mémoire. Agarré Léopold Favreau a gund un tomic penos et neus desket et une an, Aubert quand ken nebe d'azur, evit Gualri. Évidemment, Gualri, Gualri exiliat a Guspenze et noa da Gualri, torchou a servietenu penos ar servich, servich en officiarienne. Et à la barbe, c'est d'arrêt penos neus desket, or martelot de cause neus discoeselin penos horaires. A modal, l'eau d'obligé des Proari Cartou, la com, et Seni, Aliesa Walla, et son aérienne, retraite accordéon, Reistol, quand on a, et dans Salzoken, à retraite assemblée, à Vara en tri foltred à Veller, et Vellerier en dilia d'Océhi, et bon Marzul, et au vrai de la case, on trouve des séries, hier par le ministre. À l'Odal, il y avait juste obligé de haut, Kentor Sevel, Maketenu, Buir, pétamment des bases Boutaillou, hag var poltrigizo de nos équipages ouzo, et obligé d'en den nos savet leur maqueten à zoare, qui squez ar pez en oagren. Arbouit, hag an mare a goute evit ar vartelodet, evit just. Ne eo ar riginer a re var droit arbouit, a emeus laket dior an nebeut de penos prejou, a oa e bourz a l'est, alors evit just e penkent ar VH, hag uiten penos breizveur, et oa bouet fres ganto, kik, légumache, o sorte. Mais buan a wala ne oa kiket. Ne evet just ranken ober gant pis, bouestoumir, kik, pesket, a me warme. Hag ar pez o dedenus da velet, zavecheux et tre martoledet zo hag ar rapiten war lestre, a rompagnonechou a zave adu gant ar rapiten beptro. Nemet evit ar bout. Ma vichebet re pis rapiten hag malavare penaos a vartelodet gant ar rapitenze non eus ket perdra da zrevi, a rompagnonechou a zave aeneb ar rapiten evit lavaret dean, ne ket reiz, bezo peus d'areil penaos kemen da bep martelot bemdez, ne ket normal, ne viche ket roet perdra vit pepini. Mais ar gapitenet evit just a oa pa ket fall. Indin e ouien ket pegeit, e viche bet vat padet ar VH. Hag e oa ret kaout bouet me mestra bet e garfi. Mais vid ar bouet evit just e oa un rabenag ar pez a lavare ar vartelodet, a liez a walar e gros molen aeneb ar rapiten, pa ne oa ket bouet a walar. Met ar bouet a oa atav ar memestra. En officiarien a oa gwelet un tammig gwellor memestra, hag var rolou ar bouet a vezez karget var al listri, e veler la komb ez eus gwin evit ar vartelodet, a gwin evit an officiarien. Evit just gwin gwellor ken. Ur wech an amzer e veze lac'het ar pimor, evel neus forz